lokasi hunting kita guys. Bandara SSQ 2 18 km, Bangkinang 53 km, Padang 314 km di Palas. Oke bosku, support terus channel ini agar berkembang. Salam City Drive, Horas Mejojoa. HD lampunya om. Mak canggih ya guys. Masuk dia. Main lampunya. Udah ngintip ya. Udah ngintip ya, Awas. Ya, disinilah dia menunjukkan powernya. Mantap om. Fajar Ria Wisata. Oke om. Masih guys, Bengkulu Medan. Mantap paman, Ganuk Nasya, motorang mar motor semas, oke. Oke. Bila pane. Masuk. Masuk dia. Oke. Gas terus paman. Goyang inul dia guys. Mantap. Pelangi.
Stop. Ceha. Ini dia sempat di start yang tuh. Mantap paman. Hati-hati di jalan. Up, lanjut lagi. Royal Class. Don't stop. Stop. Oh, udah ngintip-ngintip ya bos. Bus Aceh bermain bos. Sehat. Masuk dia guys. Aceh punya barang. Oh, mantap paman. Oh, ngejos dia ya. Go. Woi, mantap lampunya Om. Oke. Poseidon. Selamat jalan paman. Stop. Oh, udah main lampunya. Mantap Om. Pemain Palembang nih Om. Us. Chassis 1626. Karoseri Restu Ibu nih guys. Ini adalah unit dari Big Bear kalau nggak salah nih.